yini engaka ngale drugs enza ukuthi you must go to another way of hustling? Mfuthu ngazi ngichaza njani mzini eyangazi nje ngoba intanga mina kahle kahle yini ishuthi ngahle njani ngistuck intanga manje loku ini angisakhoni mina nje ukubona enye indlela ukuthi ngiphile sengiphile kakhulu isikhathi eside ngalento from 2019 up until now. Nguzira uthi ubuya nakumlodo, how is it like to be kumjika and naye ubuyena, how does he treat amajika or ama-addict? Just the ngayechini intwana enye ishayiwe ishaweleni sihlala C6 eroomini sihlala C6 into nayo ilahleka eshawa sonke ayikho lento ukuthi ini chichi manje noma ngayenzanga into sengiphanishela yangisho mayele lentwana nabayishaya kuthola ukuthi ayitshontshanga lento izinto zatholakala intwana khona bayiphuleka kabuhlungu nota bashaya ihluleke nokuhamba savele sabatshela straight kanjani tech namhlanje sihamba abasivulele ekseni bathi Jimmy bathola ispeaker se-radio ngoba nama-radio ama-boombox shaw security ne-boombox aphuhlekele enhloko sabachacha sabafasa laba sobise ukuthi ambulala vele thingisa ama-speculate thingisa komahosha nawo leyo bengiyifuna we leave no stone unturned. Okay, angitsheshi nje ngitsheshi shuthina ngitshesha sengumuntu uthini abongamula abathi umuntu kahle kahle is a binge smoker umuntu uthini akasi addict yangisho umuntu ukuthi kahle kahle unokuyenzana unokuhlala kuma 3 months angabhemi after then nakathola ichance uyabhema yangisho then nakacela ukubhema feel guilty ahlala nala 3 months 4 months angabhemi bengumuntu onjalo yangisho so lento ekubuyiselayo yini kahle kahle lento engibuyiselayo nganoma ukuthi khambani phela kwesipani shishi lapho lesikhathi sekuma early 2019 sisayiceda le power station bisiakha ngoba iSpani engasipani isikhathi from 2016 up until 2019 bengisela Limpopo sakha le power station so nayiphela le power station bashanga ama package okuhlanya yabona feel like us ngiphethinyo kwebhaya vele shishi nalokubhinja bengincedwa yini iSpani mina ngomuntu ushimngani ngadlala ngazo zonke ngidlala ngento enginike imali yangisho ngiyasihlonipha iSpani so nasesiphelile iSpani sengithatha advantage ngaloko sengibhema ecaleni bengibhema kuthini lapha sihola ngemonthly sithola 3 days off ngizala ikasi ngiyabhema nangibuyela ngibhema so manje siphila iSpani sengenzani akusabhemi noma 3 days sengibhema manje constantly every day ngisho sengibhema every day manje siyacala izinto ziyaflopa vaya kuthini inyuku phela yaphela na igcine noma ingabangakanani ngisho naseyiphela nangapha kenzani uvusa ama demon bowalele nawavuka buya hlanya ngokungale ngisho yini mele kumaye kenza iplan akenza iplan yini iroom iseligcwele phela manje lo muntu bekaSpana ngisho ma plasma kangako ma Xbox kangako ma PlayStation one by one izinto ziyaphuma nje izinto ziyaphuma uyazi phela mfethu umbhemo umuntu sokubambile awusacabanga awona matiki mangwenya konke nje kuya faka iprice ngisho ngapha ngibhaye nebhaki ngivanga ebhaki chef ngingazama ukuthenga iveni vanga chef ibhaki uyazi amashita ngisho uma exploit yabona kahle dawuntwana intwana egrand net my ibhayiswa iplan thina yini sinali iplan yena unani itransport sikuyatsoke ngena emamine la isekhunda agcwele amamine isavwa ncima amamine sitshontshe yini shontshe cable emine yes ngisho iveni liboshwe kayichu ila senkhuza khona ukuthi no ngoba magistrate wadabosha kwe-3 bolqova ngisholi next ngisho ngikhuzi la ngokwemoto angisaspinning etrans ngokuthini itrans ibheda ngokuthi wena uyaphuma ngebail yona iphuma ngisho ngibona ukuthi imsuzu ngemoto mara nami nangapha makami ngisho vele sekahle kahle angisana nexa sekhaya ntanga sekumuntu vele senginikele kulezi zinto ngisho so nasenginikele sekhani manje mngani wami ngikhumbula wonke lama chance umuntu wadlala ngawo so nokuthi ngihlale ngiwani lapha endlini ngijule ntanga ngizibuza ukuthi mara lo andile lo bekathesha ngathi kahle kahle kusu andile wani kahle kahle ngibona ngathi ngiyaphupha yangithola the way ama drugs egcineni mawuthi akhawathana ngakhona
uzivele ushuthi manje ubona ngathi lelo it wasn't reality ngathi bekuyiphupho the way I difference enkulu ngakhona uyangisho so nawe nangapha kuba nalento leyo so yazi self doubt kahle mara bekuyimi uyangisho shuthi uyazibuza into take waba achizeni mara empilweni man angeke ngiphinde ngathi wena ushete ngathi angeke uphinde ube yiyo lento ngokuthi lento le wesikubambe ngakhona ikubulala iconfidence ikubulala yonke into yakho ngisho la mzini yabona ukubamba so ngizama into engizama ukuyisho ukuthi shishi mngani lezi zinto lezi ndanga izikhawatsha ngaleyo ndlela ukuthi nawe mfethu igcine sezikulimaza via mentality noma ucabanga positive uyacabanga negative ngisho kwa yini yonke into yakho nje body language noma uhamba lapha estradini ufile yasjaja ngisho so manje endabeni zokuthi ngathi bona ukulifta i-lifting icala kanjani introduce you to shoplifting shoplifting introduce kulesi engikhula nazo esizicalile ezibhema ama drugs lezi ase extension 4 lapha around nami shithi kambani nangathi ngiyafanisa ifana nabo ma Beverly lekasi Witbank yabona ma townhouse nyana asima townhouse izindlu nyana zabo ma Bond yeah so maye lapha enkambini yami embalenhle 4 ngihlala nabo mashita nangifika mina ngibuya boarding school ngithola bona Clark nabo sebacalile ngoba maye bo 2009 ilalenya upesecala ingene emalokishini yabona so nabo sabacalile bona sabanayo indlela yokuhlanganisa bashaya shoplifting so le shoplifting since ngihamba ngayo yangisho la tot namaye and my shoplifting ifuna nivele yini ifuna clear uclean isile into ukuthi maye ufike estolo uncinca yangisho ngoba ngeke uphume bazokubona so ngasho njani sasirrounding vele abantu abakuthi bayageza into enjalo since ngiloku ngihamba ngayo nangihamba ngayo yiyo vele into ngazitsheta ngohlezi vele ngisipina ngayo ngisho so kune outfit yakhona yokuthi mhlawumbe ungena usori ngingangena ngesode uyengigcoke ngakhona ngisho as long as iclean impahla ngipresentable nami nginokuthi ngibuze nali ouch engivana nayo intwana nginjani ma yabona la chashap nyana ngibheke ispeedini angisharp as long as iclean impahla yabona then ini thina besithanda ngeavarol asesasoli ibonakala kahle utini cleve buyespanini ngisho yabablow ama security yabona so yiyo ke ama uniform wakhona njalo then ini nongena esitolo kumele uyenzini esikhathini sama njengabo mashop apha nongena uphuma bakusearcha kakhulu ngisho especially nokuthi manje manama bayabona manje awushi akusumuntu ukushima ngani wami unefamily uhamba nefro ungenelana waphuma ngisho so thina bestop lofanga sihlezi sithenga ini into elahlile njengabo ma Pepsi lahlile ithi 14 rand idayile ngilitha i2 lithi 17 rand so ngiyakhona ukusacrifice lo 18 rand ngibhema masithi ekseni ngine 5 times ubhema le 30 rand back ngale chocolate linye showcase the chocolate to keep you on 150 ngokuthi ngizoyenzani ngizongena phakathi Pick n Pay ngizochacha maybe ama roll on i6 or ngichache lama face cream lawa ma Q10 lawa Nive A1 259 lezinto lezi zingana nezambakhe ingaka yakhona ukufaka 10 la lento la ku black market chini 150 259 yabona so ngale 20 rand leyo ngikhona uchini labantu ngiyabashaya na uthi ngiyabashaya balahlile ngisho end of nabalahlile ngishavele nami ukuthi ngishaya into ukuthi 2 days ngibashaya 10 lezi noma ngishaya 10 ngazi udana ngizithengisile izinto akufani 10 ngeta 5 yangisho so mina bengibahlaba kanjalo mzini so manje awucheck ukuthi because kunama camera ngara wona kunama camera mzini mara mfethu yazi sensors nokuthi sambe ngama check team ngiva njengawe so sichu nasichu khona umuntu khona lo ozoba distraction khona lo ozoba yini ifinisher should distraction ikhamba njengami masithi lesitolo njenga for example Pick n Pay seyangazi ke yangibamba naye yangibamba should nangena all eyes on me yabona mina ngenzani yimi ngiloku ngiphapha la isitolo ngifika ngiyaya kubo ngokuthi maye isitolo sengisinakile sibheka ama shelf ayi2 ishelf lama cosmetics ishelf lama chocolate ube nayo njalo uthini iPick n Pay Shoprite Checkers Spar
security man umuntu ku surveillance ubheke lawo kakhulu ngiyangithola so kenzekalani nangifika lapha nangivela mina kule surveillance kulama shelf ayi2 lo muntu uzonaka mina nakanaka mina lo akasamnakanga lo ngihamba naye elasingenanga sihamba si2 qale kangena mina landela yena mina nangibhizi ngenzani ngizochacha ama roll on nangichacha ama roll on ngafaka emantshini ngichacha isinkwa ngibamba iline nangibamba iline yena naye wenzani uyaya lapha wenzani uchacha ama roll on naye ungena elayinini bara abafocus kubani kumi mina nangiceda ngenzani le shelf ngishiya la elayinini nangishiya ngiphuma ngiyakuya elayinini security nangiyeliso first ukenzani ukungivala mara ngiyanini nangibona uaccuse lo oyenzeni kumele athenge upload atshontshe nama roll on kuthi sekayaphuma nakaphuma yimi ngimcross sector ukuthi mina mele ngihambe phambili ngihamba phambili ngiphuma elayinini ngiya straight ku security yena ngisho uphuma ngapha emachilini shishi nangifika ku security security langivala yena yini uyahlula sishaya kanjalo ke mate bese lezi ukuthi imijinko anihlothi imijinko sawushaya imijinko shoot my company umjinko njengalibruku ngigcoka ibruku masithi size ami ithi 32 mina ngizogcoka ini u30 isize ami ithi 32 ngigcoka u30 la ngaphansi yangisho mina le 32 yenzani ingiveza ngebhalki ngisidudla la ngaphansi ngigcoke elinye ivice quarter gama ubona lama blue ngithola ivice kunalilisha lisesena lamaraba lawo lezinto ezisola siyabamba but nokuthi uzoshaya izinto ezisindayo njengalama roll on noma michem yaphuma lento lapha ekawusini so senzani iteki silifasa kanjani intambo njenge Ulster silifasa silihama la ekawusini uthi libamba ini yonke into ela kulela ile ngingaphumi yonke into noyithatha ifaka yayehla ngomjinko wazi ukuthi siyakhona ukuthi sha 2030 yama roll on i-roll on one uthole itatapeki ithi 149 phela imichem wayesikhathini sama 149 and nangapha simoshwa yini elamashangane ndoda yiwe mfethu ahlezi afuna ama-order nalama taxi driver bomageza phela abaphila ngathi macha entweni kahle i-taxi rank indoda yonke mfethu yangazi mina itaxi angigibeli nemali ngokuthi bonke labantu amabhayer wami zonke ikopas sasimbaleni bankena labantu ngokuthini yimi engibasupplyayo cosmetics lisebenza ngayo labantu bahlezi bafuna ama roll on ma-Colgate and labantu bafuna izinto ezishop nathi nangapha senzani siyabafosta ukuthi bachenge izinto ezishop ngokuthini i-black market yonke into half price angeke ngisotshontsha i-Colgate ye-15 rand ngangithengisa iba emalini iba yi-7 rand 50 7 rand 50 shoot mina ngishaya ngakhe 10 uthi kumele 75 rand yabona ngishaya isensoline ichini isensoline ikhona lebachini i-aftercare yedura ithi 129 yakhona ukuthi 6 chaya ke1 lezi zinto zingaka so nangingaka la kumina ngishaya umjinko yakhona ukushaya 6 ngapha ngishaya 6 ngapha ngina 12 yabona ngimalini e16 chaya yabona ukuthi claro senginabo mamalini nginabo ma clipper half plus so ufika bese mawufake lezi zinto ngayi akujampakali ukuthi angisho mashaya umjinko khona mele lebruku ligcokile phezulu libe libe yeah and the mic hamba and pay in mind ithini letolo zikelemile angisho sinalama alarm system la eminyango labo tweet sibasha kanjani njengabo Nivea yonke Shoprite Nivea yonke Pick n Pay noyibheke i-roll on emuva inale barcode ngisho le barcode isenzani hlezi siphithi iniguni awona umese lento ngiyakhipha nangana mese ijahekile lento ngifaka emazingeni cut ngiyafuna yaphuma lento ngiyahlafunya ngiphonsela la ama chocolate ngabona nozosifika nalama chocolate aside ngifaka ngechafu phuma kanje angeke isakhala la ile so roll on inayo lisense roll on yabona ukuthi umsebenzi njani mele ukhiphe 12 yama roll on lezinto yabona ukuthi mele kusheshiwe that's why thina umuntu noma wena njengawo ufana ukuthi ngithole line nanginandawa nawo ngiyenza lento live mina umuntu enendawo nami umuntu osebenza eShoprite nasibhikini nje 99 phambi kwami 99 phambi kwakho nje yami ngisho ngoba gqwala ngihamba ngizokubheka ngisho ukuthi ngibhekile nangibheka ngishaya green awubona dale izongibomba lena after nangithi ngiyabheka gcwala ngenzani mina ngisese ku ini ngisesela elayinini phela ama line nayo ayichiwe ma shop kune express kunale abantu
abo 10 items and more Yeah. mina ngisesekuleya ama items abhaya mara ngiphetheni ngiphethe isinkwa sakhona sifihle lama roll on ngaphansi ngiphethe 2 yamalofu phakathi kwemayinki le mayinki le lamalofu ayi2 afake lama roll on ngaphansi why ukuthi labantu nangidlulana nabo laba basebenza lama Shoprite ama Pick n Pay bangabheki la emantshini lami ngisho nababheka phela emantshini lami babheka njengabo ma Old Spice roll on ebuvu bathi babheka 8 ama roll on ngozodlala wena roll on 189 rand wena ungathenga 80 ngisho so manje senzani lezi zinkwa lezi zifihla lezi zinto ngaphansi ngisho so yini mina ngisesela kule line le yabantu ababhaya wena uyangibona uzitshela nayo ngoba uphambili umuzongipimpa mina nangicela ukuyenza le ngitshela ukuthi my sisters khona into engikhohlela ngiyazi ngiyaphuma kule line sengithathe isinkwe esiwa ngishiya le throw le manki la elayinini ngiphuma ngigquma ngihlala ku express phela yikho into njengaleyo manje sengiphumile mina ngisho wena usagade ukuthi ngiyabuya kuwe phela ngikushiye ngani lento ukuthi ngiyeza asho ngishini khona into engikhohliwe athi sale ngishiya nemayiki bese ngisafuna sawulanda amane lapha endlini mangishuma irama khohla irama kanti mina ngiyaqhuma ngihlala ngapha nangihlala ngapha ngiyathenga ngigona ngiphumile noma songangipimpa ungipimpa sengasela so manje ngoba ngiyacava mjida uyankaza and awufani namanye amajida umuntu clean ngisho noma angena umuntu ngeke acabanga ukuthi uyankaza ukhona kanjani ukuthi maintain direct ukuthi ungajumpisi ukuthi uyankaza ube clean kanje yazi ngasho njani bathi isinto sishithini la ukhuliswe khona mina ungakhohlwa ukuthi ngisebenza kanjani ayibona mina ekhaya vele umama umuntu wangifundisa ukuthi abantu nabazokuthanda kumele ucala uzithande wena yabona noma ngathi uthi uyabhema mara nobhema shithi nokuthi wena ngokubhema somela ungcwale shithi nawe vele kahle wasecaleni vele ngongasuka umuntu ukuthi uyazifrustana ngisho nangapha saphinda ngacindezelwa yini ile shoplifting ifuna vele uniform yami elihlezi clean appearance yami elihlezi clean ngokuthi lento angitsheli ngikuthi into engiyenza end of into engiyenza every day ngisho so every day nangishayisa njengale brook yalibona le cream white mele ligezwe ngisho ngokuthini kusasamele licheshe ngalichesha ngeke licheshe ngisho izongishampisela yini uniform yami so ispan sami lesi ngokuthi ngispina wonke umuntu unendlela yokuhlanganisa asho siyabhema so mina crime yami ifuna vele ngenhlanhla ihamba nehygiene ukuthi kumele ngihlezi clean ngisho nami already umuntu uchacha vele umuntu uthi yabaza bomeme indlela ufuna clean noma ungena lapha kakhe nongathi awuthola vela kukhumulise ema empahla check shiye zonke lapha zifaka emshinini wena ungena ebhavini semshapa akafuni vele izinto nyana zokuthi uzoletha le yangisho so already lami umuntu onjalo leswani ngibe naleyo nhlanhla ukuthi nami ngingangcoli mngani wami so already liyacava ukuthi usankaza or litshele ukuthi hayi emfethu already lizamile mzina ngeke ngikhohlise yabona already lizamile ndodala igcine selisho idaya ndodampethu sekusazi sengakumi lento yabona ngoba lizamile ngakho amandla kuthi ngiyise ma rehab masontweni yonke into sizamile izinyanga yangithola so manje selitshele nayi andile lento engakuwe ngokuthi mngani shishi mina ngihamba ayikho into engayazi ngedrugs yayibona via knowledge ngoba uthi maye lento dala ngiyenza nangapha lama rehab ashasifundisa ngalezinto so uyazi nami ukuthi nginayo knowledge uyazi ukuthi nakuthi ngifuna ukuyeka kumele ngenze njani yabona so kuya ngami ene umuntu ukuthi kumele uthini sekafuna ukuthi nangiza ukuthi mama ngifuna ukuyeka ungabe ngithi ngifuna ukuyeka ukuthi ngiimpressa yena ngizenzele ngobufuni yangithola so manje makungenzeka ungasatholi indlela yokuspina ngale lifting thiwe vele suyajumpeka zonke itolo ungathunani ke ukuthi uthole next fix ndanga ibrak ngiyashaya ndanga ibrak shishi brak yiyo ngaba yi-second option mngani wami ngoba mina msini lento ukuthi ngizoba ufala Christmas ayangiboni lothi ngizobamba isaka
spini lena ngibhizi ngamathina hayi ngibona mzini mina ngulowo muntu umngane wami nginaleyo slogan go big or go home ngisho nangiphatha imali amhlista ngiphathe angigange kube mu 200 300 yaphezulu athi nogange 20 rand 30 rand hayi ngithola so kampani ngenzeni ngibuyele lento ukuthi ya njengalapha eroundini indawo uthi masaba absinyazi khona la ngahlanganisa khona ukuthi ngifuna ukuhlanganisa neta ngiyithandi ngokuthini ngisesenaleyo option asho awuze ngibuza ukuthi nangathi kuphela leyo option nga research kuleyo yabona so there's no way you can decide ukujina mwana wami mfethu ngasho njani mzini ungakhona ukujina but angifuni ukuthi manje sengifika kuleyo point le ukuthi ukuthi namhlanje ngivuke kabi sengifuna ukujina yangithola then 6 months down the line sengibuyele ngihlale ngemali yalabantu uma ukujinda akusipapa shithi akusini into emahala funeka ama medication ayadura funeka ama prescription ayadura funeka ini lento le ama sleeping tablets yonke nje lento le yadura ngisho but ababhaya bakhona ukuthi bajinde ngeMetrorail kuphela eMetrorail njami la eKaslam ayifana bomapitori bomaWitbank mahala no bayithola abanye mhlambe nge4 clipper njengokuthi ukuspina ulenze lelo 4 clipper awungaspina wenze le 4 clipper ubhayirayile ngokunceda wena uyabona ke mzini that's why ngishilo nama ngeke ngizenze imsulo ukuthini ngithi ngasho njani ngithi ngifikile kuleyo point ukuthi nami sengifisa ukuyeka ngoba nami ngiyayazi lento leyo 4 clipper bengayenza but kuthini ingcondo yami lephethe 4 clipper ayicabangi la cabanga umbheko yangithola so ngasho njani nami intanga ngisalwa lelo demon lelo yangithola ngoba mina ngikhulumela epointini lokuthi wena uthi ungakhona ukuthi makungavaleka le ndlela ospina ngayo no you rather go into crime more and it's dangerous you can also get killed lapho because my motion ipraga senokwenzeka mhlawumbe ukhawatheke that's why ngibuza ukuthi ayikho enye option mhlawumbe ungajinda you rather ukwenza any crime more iphinde futhi kufahlakise yini engaka ngale drugs enza ukuthi you must go to another way of hustling emfisa ngazi uchaza njani mzini eyangazi nje ngoba intanga mina kahle kahle yini ishithi ngahlanjani ngistuck intanga mani ngoku ini angisakhona mina nje ukubona enye indlela ukuthi ngiphile sengiphile kakhulu isikhathi eside ngalento from 2019 up until now ngayiki angakabi ne period which ngiyeke so mina impilo yami sengijwa ngelanga nangivuka ekseni ngiyasifutama ngiyageza ngiyatrace ngibona ukuthi ekihlanganani olili nyana ngangizama ngalelo choco ngiyaphuma na uphuma okay dependa ukuthi ngishawa down njani ngishawa down vele ngiyochacha ngalelo choco ngicela usinemani utangiklatse nge10 rand uyaza ngisho ngiyaspina ngizomkaya yangithola wona uthi ngishawa down vele ngiyabangena ngalelo choco la iPick n Pay la emall ngiyabahlaba nangibahlaba ngithenga cold drink ngisho so mina mkani yami ngasho njani yini ngisengi accustomed ukuthi ngiphila impilo so sekubanzima ukucabanga enye impilo so the problem will adapt to your new lifestyle ngisho mina ngasho njani mkani angakabi naleyo umuntu uthi ngibe nebhadikisini ngenzeni ngiboshwe isikhathi eside highest ngaboshwa bo 3 months na orangakabuza ubuhlungu baleyo nto le mhlambe nangazi ubuhlungu nyalo ngoba mina ngumuntu onjani noma ukuthi ibhlungu leyo nto le but mina into enengene engcondo ingena ngani ngokuthi imele ngicale ngisho ukusha kwami shithi imele yenzeni into mina uthi ngiyeke imele icale ngilimaza ukungilimaza kwayo shithi ngamani yenzeni ingibophe ngihambise ngoma 2 years ngihambisa 2 years ngihlalele 1 year mhlambe ngabuya ngishindile ngoba khona nami ama ayisengwazi wabhema nami mara wacala wahlala isigwebe eside ngahlala isigwebe eside wabuya wangabhemi ukuthi bangitshela ukuthi levele entweni yababa yangithola so maybe nanga experience alo ngokuthi nami ngiyazazi ngumuntu ngifunda njalo mina mzini
So mfethu ngiyababuza abantu ababhaya le question engizokubuza yona, but I don't get a better explanation. So when ngifuna ungichazele ukuthi i down or withdrawal into enjani, and like uchaze yona ukuthi into enjani, because yona emdriver mase ukuthi yespina vile. Shoot my mngani wami khambani uyabona njengawe so a normal person umuntu nangadlanga akana energy akana nami nangabhema same, and mina injani into ukuthi inhlaba physically which isisu sami siyaqina, nasiqina yonke into engikhona ukuyidla ngikhona ukudla into esindayo njengabo mapapa nanani yangisinda ngikhona ukugawula mele ngigawula izinto ezilayithi leso wathola amajida amakhekhe intonyana ezinjalo. Then iyenzani energy wise umuntu oshawa down angeke umthole ukuthi ayenzeni umgezisi imoto ashawa down nokutshela into anginike yokuchacha Grootman ephuza lami after ngizokushayela ngisho thina shithi down lisenzani ngana lisenza singakhona ukwenza ama normal functions njengomuntu. Umuntu phela wena novuka manje wami yakhona ukuthi isukele icharity ulicala thina sikhona ukwenza fokona abanye kuwes the way lento ingakhona uhlule nokudlula umpede kuyinzima le nto le into nshimela yazi thatha incazo uyaqonqa nakaceda uya straight kusinema naceda ubhema khani angaba normal ngisho i-down imet ngalichaza njalo. Then kuthi mina ngitshela ifeeling yomuntu njengami nangishaya shishi kuthi as ama drug addict nashawa down isifilani sifila ukuthi shishi nangi withdraw mngani wami unokubona umuntu ekseni njengabo amanyawo umuntu okhona aloku yazamula constantly loku yazamula constant amafinyela azehlela papa unaceda ukuzamula ubona inyembezi yani ngisho shishi le nto le iyenzeka kaningi nayo ahluleke kuyicontrol yilo le down ama sign uthi mfana la sestrinile esihamba ku reserve manje ngisho nangapha yini energy ayikho ngisho so nengekho le nto le iloku iyenzani yamfrustrate ngokuthini ihamba ne-anxiety ini asho usemapinini le nto ufuna isuke kuye nayifuna isuke kuye le-anxiety driver with noma yini engathi ilahlile manje siyayihlanganisa ukuthi sikhiphe le spam ngisole ngoba izolo bengisaringa nezinye zingichazela ngokuthi direct ayikho into engamaphambi kwakho more especially noma ngabe imali unayo but makuna something ithi yakuvimba because leyo thubekizo i-example yokuthi noma sekuthiwa ngani imvula ina ngamatshe or ama ice you will go there wazi wathi usaba ukufa than ama withdrawals ngamana yofa than ukuthi ahlale injalo nje ngokuthi manje yini injani inyawo i-rearrange ingqondo leyo ifunction ngakhona ngisho to me inyawo yini life ukudla kwami wena yini ukudla usise ukudla ngisho so in other words lo muntu lo angayenza noma yini ukuthi adle ngokuthini yena ubona kahle nangadli lenyawo ngeke survive ngisho so manje yini emotional ingqondo esacabanga njengomuntu njengawo umuntu normal kuya akasiboneli ukufa lapho ubona ini ukuphila nangathatha le nto le yongiphilisa le nangayithathi ngiyafa moya yangibulala le nto ngisho that's why ingozi ntangiyo. So manje if kuyenzeka bathi mhlambe sibusele isikhathi emuva yini uyifisayo ngempilo yakho ongayichinja? Mfethu ngifisa ukuthi abona iskela zange sithathe serious and imani ngithi ngiyabheka khula wami khani nginothisa maye kule age nguyo which iskela kube ngasithathe serious kube ngifela ngoba noma ngazama ukuthi ngiphumelele nyana ngakule malama training center nyana ini ngisho but iskela bengimuntu esilema ngisho mara iskela zange sithathe serious and lezi zasithatha serious iskela ama-out wami
manje yibo bobhoza bami yibo mawuthi ngihlezi ngiyakubona manje kukhalela ukuthi ngifuna ukugeza imoto zabo ngisho ukuthi bona basithatha serious scale ngithola so when it comes to father figure since uthi ukhulise oleli Thama belingekho awuqabanga ukuthi mhlambe ukuthi Thama belikhona ngabe maybe awukho deep entweni o deep kizo no ya nakhona nalo oleli nokusho nalo da just neThama le shisi ukulazi kwami nalo vele kumuntu vele angadlali angithola so akuba kuphila igajane bengeke vele ngipha igajane belingathathi vele amasimba angithola futhi sinokuthatha iadvantage yabo oleli pressure and mina ngomosha ukuthi oleli lami ne weak spot for mina yimi last born yabona yeah so manje mfethu last words for abantu abaphila ama-oleli aphila nencosi ezinkawu zayo or nalencosi ezinkawu zayo what advice did you give them mina abumama la ngaphandle la eSouth Africa abahlala nabantwana abanenkinga abafana njengathi mina ngaba advice akuthini ungamlahleli isandla ezinuthini uyemphonsela ukuthi no kampanela umntwana wami imenzele restraining order ayohlala ngaphandle ayetrading ngoba yini yiyo lento kahle kahle ebabulalayo abantwana bamayo uthini vele akasanayo lento le uthi ekhaya nekhaya ukuthi mina nginokunothisa kunomehluko omkhulu nomuntu obheminya ohlala endlini nomahluko omkhulu nomnyopho ungahlala endlini ungahlala endlini akasipayi ngisho ungahlala endlini uhlezi alimele ngokuthini uriska ngako yonke into akanandaba umvusa ngo-tricks into asiye senze sona uyayenza ngithola and manje yini mfethu ibabhlungu ngokuthini labantu yababona sekuba ngathi thina amongst thina si-two sesiyaclash ngokuthi mina laba abahlala endlini laba abangahlali ngaphandle banekwali nami ukuthi mina ngihlala endlini bathi ngomama spoil ngo-cheese boy ngisho shuthi kahle kahle hayi ukuthi leyo kwali nami sengithi ngilibheka ngikubheka kwami nabo bayafisa ukuthi bangafana nabo ngisho ngokuthini ngethi isimo esingavumi and isimo sakuthi asivumi ilabo mama okuthini umuntu okhona vele wajeta angihlulekile athi ngimlahlele izandla umlahleli umntwana wakhe izandla kampani uzame iplan ngendlela kathini ngoba uyambona lo muntu yahlaba la endlini nakahlaba la endlini ngcono yenzini hayi lo muntu nje simple lapha iroom into yakumfakela nonganalo iroom ngaphandle ufakela ibhadla lento ingena lapha ekamereni la yayikhiyela nayikhiyela ivuka ekseni yadla nayidla yaphuma ngisho la emini nayibuya yenzani nika iplate ngamaphali nebhadla ngisho yatshontsha eventually nawe uzozikhuza or uzogcina bona noma naye man ngiphile njengesilwane yabona but at least iplate ngiyalishona phela amachitana okubulala into esimple ulambile into angakatshontshanga kuvula idustbin bona ikhekhe mngani esanilambile into angene talibheka libona ikhekhe la khona fresh kanti kuphe bachiya igundwane ngale khekhe ngisholo indlala ntanga ngisholo thintithenyana lihle abhona umngane akaza atshontshele umuntu umngane bekasibhinela ngamathini namhlaza angawathola amathini ngabhulambile wavula ama-dustbin ufuna namathini abona ikhekhe wabhola ngithola so uma mfethu ibabhlungu ntanga noyizwa mfethu izinto ezinjalo ngithola so that's why ngithi ngitshela abazali dama singabaphelile inhliziyo mfethu abantu bakhombiseni uthando eventually nabo lento yazinjani mngani wami noyicala imnandi iqinini ngekho ngizokutshela mayo bemi yakho uzokutshela kusesemnandi yanyiwe ukuthi angeke mfethu kwa wena osebenza ube ne150 200 every day ngeke mali yanto lefuna ukuthi every day noma weekend akuna holiday 31st December ngicheck ngama kuba buhlungu dabo December kufika bo my sister bayabraya kumnandi la endlini wena uvuka ushawa into yaphansi meluvayo mtakhiswa inyama kushawa amachwala ngisho awunandaba braya ngithola yabona lento sesenze manje into shithi singasa realize yini kusho kuba human kuba into enjani phela mfethu festive wonke umuntu enjoy wena uvuka ekseni ukwatile plus down ikushavela ukwati ngisho abamalume abashana bakuthi mayini malume ukwatile malume ushawa down ngishona
uyayibona hayi manje. So Brian mina just fuka kancane ngoba ngithembisile by 4:00 sobe siqedile. Nguzira uthi ubuya na kumlodo and umlodo simazi kumuntu o famous ku TikTok beka trender. How is it like to be kumjita and naye ubiyena? How does he treat amajita or ama-edit? Just the shit manje ameza njani? Uzoyibeka lekwinye ibeka khona ifari ne. Umlodo umosha ngani? Umlodo umosha ngalento ukuthi ini amajita yawalanda. Mara ngiphinde ngithini nabo olidi ngisho bayenzani nabo abafana sebabahlula ngisho. So kunani yonke lento ayenza khona ini i-positive khona i-negative ngisho. Khona nami kuya kwami lapha ngabona ini abaphumelela abashintsha impilo yabo. Mara into engayinaka bonke abaningi bayenzani ba rebellious ngani ugcini nakalanje uvuka ukuthola amadoda agcwele empedeni ngamakopa head ayamlanda nafika lapha ayamhlukumeza amchuka ngamachukari ayamjimisa yangisho mina lapha ngafika kenzekalani lo muntu umngani wami umlodo indawo yakhe ise Limpopo ngase khona lehle castle bathini wani shishi uthenge iplot ngasePulukwane iplot plus wayenza lento maya beyangasiwani nakayenza igama la bathi la gaga ngitshona nakayenza shithi uyenza nabantu abayi4 labantu abayi4 abantu njani ama businessmen amakhulu like us so nabayenza lento bebayenza utavama ukunceda lela kwishlabo shishiho yashiho lekasi nabazama ukunceda lekasi babona ukuthi lento inemali ukuthi abathola thina abasempumalanga Gauteng Thembisa ngisho so siyagcwala sababoningi umuntu okhona akasafocus ithini saka focus in marketing akasafocus in rehabilitation ngisho ngokuthi yini nina kuma TikTok nimbona uGrand ulanda abantu mara lapha mfethu siyahuzuka angeke ngizobhadala 3.5 ngiphile ngeTuesday line umdoko ekseni akezi simochivichi siphiwe moya ama security yana ngafundanga ngazi next ngaddiction into ayaziyo ukuthi induku kuphela yangithola ngapha bayenzana nabo bashathe advantage ngokuthini ifana ne boarding school i rehab banokuthengela igawolo yabatsheda ngisho usuthi so mayini ithengele leyo fish nyana security la khona nalo selicela ama fish selicela ama beef yabona yangithola so man naye ngasho njani ngoba angeke ngithi konke kubi mara nako khona okunye mele angakulungisa kule program yakhe yangithola and lento yokuthi intangame kuchacha umuntu forcefully Vechiyasho ngalithatha intangame kudonsa unikise emanzini mana angafuni ukuphuza alifuni ukuphuza ngisho lapha amachita ngikhona ngibazi bahlele uma 1 year 8 months phela lapha kuyani ashise money making scheme ngokuthini nalabantu abasebenzelayo bahola ngani icommission the more people yabo so yini unokuthola abazali saba desperate ngaleyo ndlela kuthini nabafuna abavele bataya kakabi right nangakabi right loku 3.5 akuna duration into engana duration yakuhlanyisa kwawena lapha phakathi ngokuthini awazi uzoceda nini 6 months mele bakubone ukuthi so grand wena uphume kanjani mina mjame indoda long story long story wadla phansi hayi njama saphuma ngegate live sawashala ama security yana i4 khona ngisho mina ngafika intangasa bakhathele mngani wami amachita ashithi ngithola abanabo 5 months 6 months bahleli lapha bazi ukuthi bahamba nini le ngapha ngomuntu utvela umlomo ntanganya goca mina ngisho and ngabhadala ngizihamba le ndawo ngiyazazi ukuthi mina nakuthi ngifuna ukuthola indawo ukuthi ngakhona ukuthi bangimamele ngayenza ngafika ngabamba ikhishi kenza la baphekela ngaphandle baphekele emabhodini amnyama ngafika ngenzani ngareplace lo wasekhishini ngokuthini ngicala ngihlala kuye ngimenzela umlilo uyaceda ngisho nakaceda ngena mina yimi sengiphethele indawo phela ucontrol ipapa afana nasijele ucontrol ipapa controla yonke bangimamela nami awuthi yini ngize ukuthi ngimbewembi ngipointa vele izinto ezi obvious ngisho saqine sithini ngapha shithi yenzakalani sekuyi maturity sekuceleza semba ezamazulu angisho shithi 90% ale ndaba sekumazulu 10% ilesangale Limpopo savele sabatshela straight dazanjani tag namhlanje sihamba abasivulele ekseni bathi Jimmy bathola ispeaker se radio
amareli ama-boombox shaw security ne-boombox aphuhlikele enhloko sabachacha sibafasa sabakhiyela lapha nasibakhiyela umloto nakasakafika ufika cabanga inhloko yakhe asagunda inywele sesiyafa angasho uyashave shithi uza ngeviyano khana azofuna ukwazi ukuthi yini inkinga yakhe ola long beyangavile nenkinga yethu kuthini intwana enye ishaweleni sihlala C6 eroomini sihlala C6 into nayo ilahleka shawa sonke ayikho lento ukuthi ini shithi manje noma ngayenzanga into sengiphanishelwa yangisho mayele lentwana nabayishaya kuthola kula ukuthi ayitshontshanga lezinto zatholakala intwana khona bayiphule kabuhlungu noda bashayihluleke nokuhamba ngisho sithi laba bahlanya laba ntangamethu nangapha basidlela nokudla shushikele kahle kahle dala sibacuphile ngisho sithina hayi labantu mfethu mina nangibaphakela ntambama ngishushe ezinye zami zasepetali bathi uwanda nenye yasilayile ngasepitori bathi uwahi mashete naniphakela la mashini ngoba lapha i-lockdown noma baphakela basemaroomini uhamba netroli room 1 up into room 16 bashete kusasa nabavula la ishubile sihamba la yangishona vele lezi intwana zikhashela nabasivulela bathi chim sathi chim isithek ngishona sijwayela mina sichimisa ngathi simasoja saphuma lapha sagubhisa phakamisa i-electric fence umloto nafika lapho kapa le moto yakhe nawo abuyele emuva savaya nasivaya mara ababhaya babanjwa lapha bekusurvive the features ngoba umloto wayenzani wafonela ama-security wangale ukuthi asilande town and manje 350 cabanga kusuka ePulukwane kufika eJozi ngapha sinanyuku sonke sithupha kuphi lapha esithupeni labo nithola jumpa khona ngithola setdown kuyaspina ama-350 nangapha thina saba nenhlanhla phela thina sayiplana yidlento sihamba nekleve spana yi-fireman uziswe ispan unabo ama-5 months salary sadonsa yena sithatha like nasikhipha check nasifika town sajikelana indoda angisho siphumile indoda nendoda isibona ngeke phela siguga abantu abayi-50 sibakhibeze sonke thina saphuma kanjalo thank you ngibonge manje kakhulu mfethu senesikhathi sure guys thank you very much man for tuning to this episode mfethu Andile usibikele story and khona akababhaya akabaphaphayo bahlale bathi podcast is not educational. This is the most educational podcast this year I ever did. So ngibonga kuye mfethu Mjida, ngibonga thunani nithunile in Mjida nimzile ukuthi bekanokushaya i-welding nangabe uyafuna ukuthi umncede but nakuye kuphuma kuyo ngoba yamuva ukuthi hayi uthi yena angakabanga grand there's no way ukuthi angaqala utshintsha impilo but anyway mfethu nabantwana benu ngicela nibabheke nibanotice every move abayithunayo most especially from 13 kuya phezulu ngoba sebashaya ama-chief manje sasa umuntu othi inkantini athi chief wena uthi umntana osabhema chief kanti sekuyizona. Anyway mfethu ngibonga kakhulu Wolf 925 signing out. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. We out. You're pushing your